जतन खुलुमबाय ख्या जतन तिरिं बिसिकतालनि हामजामैया फारो तिति एडिसिनि बखागदै फाइनाय बिसिकताल चिनिति प्रासानि थानसानि फाननति बक्राक ते कथालायजाखे तबय मानथों जत ति प्रासा लकुरक साक गाहाम करं खलायबै फाइनाय बिसिकताल मातंथों हेपि तिरिं जतन हामबाय Rode, itu sabda. Hari ya hari. Iko phabe na puri phari ko. এরপরে সম্ভব তেলেঙ্গা ya ba Kau pari saya na. Monimala Telenggana এরপরে মঞ্জু তেলেঙ্গা Lai hambai. Ini pasang Sungtine 26 answer bari constitution ni bisingo khobjak. Mo sabi asram bari bisi. Sungtine ro chini joto wari sumoti YTF TWF angkai motha joto noti sing kaisa door to door chini campaign. Ini sing khlai lekha. Enga jaga sing nukha je kobangma borok tini je chini mo lama himlai pro kobangma borok sing nukha ang nukha angkai juta kuri. Enga sung to suka jak baksa pam suka jak kobangma tongo. Enga baksa nukha je juta kuri. Enga ang bong nukoi belake kharuka. Enga mo masing jorawo ha kafina si busuk thanda ngoi tong. Enga borok juta ro kuri ngoi tongo. Enga bong nukoi tini ani jemantui borok tini ang juta ro suba jaka. Enga bisi kaham to subai malia hawi sindal coba ka. Enga buskang salo jodi tebo andiago ti rang paisa rote kicha available hakai bong na hawa ya ang bong no mutamuti mo masing jorawo kicha kutung juta no bangnan hine khakai tongo. Enga nadi sungto sini tipra sorok baksa jacket kutung juta se jore jotongo guys nadi sini ro tini je nukja kha sini telenga bai sung tongo sini go sung tongo jot kobang ma borok tongo juta ma kaya masing jora mo masing jora wa thanda busu jote sung joton chaimano enga abono khairo goi tini ani torop theke je man theke bonusubaka tinane logi tongo sini TWF ni sini vice president sini basi bina sini khoi political district ni tongo dara thit enga ite sini khoi political secretary sini dara Dinesh gan logi tongo YTF ni warrior sok bongro ni leader Mama Ujit chairman Pitom Telenga subjournal chairman Tapos Somir jotto tongo engai je mantui tini subajaka engai buskang salo sung te kicha palkhai rang pusa khanglai da bongno te kicha juta kaham di mana sunga bo sai chokai nai ta hambai